الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. الحمد لله في كل حال، الحمد لله المحمود في كل أفعاله وفي كل أحواله. قالني خربي دي حالما هند خيستو أكما بيكمو سجنتان تينيا سجنتا ترباني غافي في ديبي في أكسما سيناداتي غافي في ديبي داوجين غافي جرتو غافي واي دالمياتي في غافي أبا مناتي في هذا مناتي رراتو غافين تن أكي تتي أني يرو غبابدو duraan islaamawee eegasii nama takkaa wajjii walitti dhufnee bultii wajji jaarre. Eega bultii wajji jaarree ilmoon nu idduu jira. Ilmoo tananiin hoosisaa. Ilmoo osoon hoosisuuti ilmoo tana fuudhii galchinaan ja'aa. Yookaan ati yoo ilmoo tana galchuu baattee bikki jiran akka biyya Arabaatti fakkaatti yoo ilmoo tana ka galchuu baattu taate ati qaalii keeddee jirtaa salaanni keetti sirraan qeebalamu. Akkana naan ja'a akkamii ilmoon tun narraa miidhamtii yoon galche salaanni sirraan qeebalu naan ja'a akkamii dubbiin tun akkamiin laalamtii ija shari'aatiin akkamiin laalamtii. Gaafiin tunis gaafii bareedduudha deebisaan isiitis akka itti aanu kana taati. Dura dursoo rabbiin haqa jaarsaa fi jaartii godhee jira kun beekamaadha. Deebi'ii jaarsaa fi jaartiin wanni guddoon hayni isaan idduu jiru. Jaalalaa wajji jiraachuudha. Jaalala walii eeganii akka silaa inninis isiin isaaf tahuu barbaaddu irraa barbaadu san isiifis ta'ee argamu. Isiinis akka silaa inni isiif ta'ee argamu irraa feetu san isaaf taatee argamuudha. Gizee hunda fedhiin namaa yoomiyyuu hin guutamtu hamma danda'anitti jaalala walii eeguudhaaf jiraachuudha. Jaalala walii eeguudhaaf jiraachuudha. Miira walii eeguudhaaf jiraachuudha. Yoo ammoo sandiddi kan daangaa walitti dabarra jaan shari'aan daangaa keessa jirti. Daangaa nam tokkolleenu nama takkatti dabruu hin danda'u. Yoonii fi abbaan manasii waan isii fi mucaa isii ilmoo isiidhaa daa'ima isii luusiftuuf waan isiin san barbaachisan guutee waa hundaahu guutee fi kan jiraatan taate biyya jiran sanitti biyya Arabaa taatus kan jiraatan taate waan barbaachisu hunda guute isinis qaalii isaa godhuudha qabdi. Yookaan ammoo yoonii fi inninis kan waan isaan dirqama shari'aan isarraas keessee jira isii qofaa miti. Dirqama ammaas shari'aan isiirraas keessee jira. Dirqamni gamalachuu jira. Isarraas dirqamaa jira isiirraas dirqamaa jira. Dirqamni shari'aan irra keessee ilmoo isaa san nafakaa waan ilmoo saniif barbaachisu tajaajila isiidhaa hunda guutuun isarra jirti. Osoo inni akkasi guutu jiru ilmoon tun biyya Arabaa tana keessatti ilmoo guddisuu hin dandeenyu gara biyyaatti argina yoo jee haala ilmoo sanirra miidhaan hin dhufneen yoo niif kaja'u taate isiinis dura dhaabbachuu hin qabdu ilmoo san biyya Arabaatii gara biraatti haala miidhaan irratti hin dhufnetti gaggeessuu qaban. Yoo ammoo kan miidhaan irra dhuftu miidhaan mirkanooyte jechuudha. Ilmoon tun achi harma guusanii waan isiin harma hootuuf harma guusanii yoonii fi ergina jaam bakka biraatti ergina jaan taate miidhaan beekamte miidhaan jabduun irra taate miidhaan shari'aan namni tokkollee haa miidhamu jettu. Miidhaa san oolchuudhaaf irraa ooluudhaatu barbaachisaadha. Bakka san keessatti ilmoo miidhamtu gara miidhaadhaatti dhiibi yoo jee kun shari'aan nama tokkollee miidhaa hin jettu. Miidhaa hin jettu laa darara walaa diraara niis hin miidhinii niis hin miidhaminii jetti shari'aan. Waan kana ta'eef jecha miidhaa sana oolchuudhaaf miidhaadhaatti nama ajajuun ifiifuu diliidha. Dilii keessa nama na ibsaniif laa xaa'ata limakhluuqin fi maasiyati alkhaaliq. Wanni ilaalamuu qabu jaartiinis jaarsa isiidhaa qaalii kadiduu hin qabne wanni inni itti ajaju san yoo waan miidhaa waan shari'aan dhoorkitu hin tahin wooma nagiyaa taate waan san irratti wal mari'atanii waliin deemuu qaban san irratti. Bikki ammoo wanni suni miidhaan haraami shari'aan haraam gootee jirti. Nama miidhuun
yookaan miidhaa nama biraarra gaggeessuun daa'ima ta'us miidhamuun haraam waan ta'eef jecha waan haraam san irratti jaarsi yoo ajaju taate haraam san irratti qaalii isaa godhuu hin qabdu jechuudha. Qaaliin jaarsaatiis qaaliin haadha abbaatiis abbuma fadheewu yoo ta'e qaaliin ilma namaa kafadhe taanaan kan qaalii namarraa qabu kan ajajni isaanii gaggeeffamu hanqa diliidhas hin ajajinitti. Gaafa dilisti ajajan dilii sanirraa rabbiin nu dhorke isaan ammoo sanis si ajajanii waan rabbiin dhorketti si ajajnaan ajajni isaanii hunda gubbaa ajaja rabbiiti. Olaantummaan Khaaliqaa olaantummaa hundaa ol waan taateef jecha abbaan tokko jechuudha qaalii namarratti hin qabu rabbi dileessuu irratti. Laa taa'ata li makhluuqni fadhe jechuudha uumaan feete ajaja rabbii cabsuu irratti qaalii namarratti hin qabdu. Ajajni rabbii waa hundaa oli. Ajajni rabbii waa hundaa ol waan ta'eef jecha makhluuqni fadhe uumaan fadhe abbaan fadhe haadhaas tahee abbaas tahee jaarsaas tahee kanummaan fadheehu ajaja rabbii san cabsuu irratti qaalii namarratti hin qabu. Ajajni isaanii ni caba malee ajajni rabbii hin cabu. Ajaja isaanii caba ajajni rabbii hin cabu. Kanaafi wanni inni itti ajaje san yoo kan ajaja rabbii cabsutti isii geessu taate diliidhatti isii geessu taate qaalii hin qabu ajaja isaa godhuu hin qabdu. Salaanni irraan qeebalamuu fi maal wanni inni jeesanuu isarraan qeebalamtu wagguusan salaata sii dhiisii tasaasanuun qeebalamtu wanni inni jeesanuu darbamtuudha jechuudha. Waan hin qeebalamneen sirraa hin qeebalamtu osoo dura dursoo tasaasanuu shakkii keessa galtii jechuudha hin qeebalamtu. Ammoo yoo san hin tahin wal mariidhaan gaggeeffachuun bareedaadha. Namni wanni marii qabdu sheenaa hin qabdu wal mari'ataniituma yeroo kanatti wal amansiisanii ilmoon tun ni miidhamti sa'atan miidhaa san wal amansiisanii yaadaan wajji jiraachuun bareedaadha. Yeroo hunda wal garsiifatanii ammoo gaa namni hundinuu inninis wanni beekuu qabu isiinis wanni isiin beekuu qabdu. Namni malaayikaa ta'e wajjin jiraatu ilmi namaa irrina ni qaba. Irrina sanis irra waliif dabraniituma jiraachuu qaba. Isiinis irrina isaa hundaa jala qoqqotuu hin qabdu. Osuma beeynuuti sareen maal jette jaan hubaa wajjii jette. Isiinis maal jechuu qabdu osuma beeynu hubaa wajjettee ija jaarsasii aybii jaarsasii irraa ija libsattee wajji jiraachuu qabdi. Inninis osuma beekuu sareen osuma beeynu hubaa wajjette jee aybii haadha mana isaarraa ija libsatee wajji jiraachuu qaba. Nama aybii hin qabne suni ni hin jiru jechuudha. Ta aybii hin qabne jechuudha. Tan akkanaa yeroo hedduu wanni bultii namaa balleessu jaarsa gaarii jedhaniiti filmii irratti fidaniif. Isiinis jaartii gaarii jedhaniif fidan. Suni waan bar namni qoree waan adda addaa godhe suni. Wanni akkasiisan innis ganaa jaartuma isaa sanarraa akkas tahii jaan. Isiinis ganaa jaarsuma sii sanaanii akka jaarsa sanii tahii. Eessa jira? Akka ofii bilan akka buluuttiin maal ta'a morma nama jallisti jaan. Akka alaattiin bulan akka fi bulan malee. Akka buluuttiin sirbaa morma nama jallisti. Saniif hanqa muddu rijla gajaan alaa qadri firaashik akkuma qabdutti maal gaan wooma qabaniini maal godhan rabbi sodaatan. Bultii tanuma qabdu san jabeeffadhu akka fedhallee taatu. Yeroo takka bara baluu bultii gaarii keessa jira baluu kana jeeti warra bultii gaarii jira jaan san olola san hundinuu kijiba. Ati akkuma mana keetii bule akka bultii gaarii jaan san hin barbaadan jee mana kee keessatti tanuma qabdu san suphadhuuti akkuma ofii sanii bulan jechuudha. Gonni mana keessa jiruuf ifa keetuma san bareeffadhu buli manni bareedaa namaarra keetumaatu irra siif jaala. Isiinis innis hundinuu kijiba sanii irra naaf jaala. Bar jaartiin nama akkanaa jee jaartii gaarii san itti naasayin dhuftee tanuma waliif tahu san isiin haasiif taatu jaartii gaarii san isiin haa dhaggeeffattu jaartii gaarii ati jaartii gaarii namaa hin dhaggeeffatin isiinis jaarsa gaarii namaa hin dhaggeeffatin inni haa dhaggeeffatu khadhiiraa jaarsi gaariin akkana jee waan jedhu san waan jaarsi gaariin nama akkam akka ta'e namni dhiiraa haa dhaggeeffatu. Ta dubartiitis jaartiin gaariin akkam taate isiin haa dhaggeeffatu inni immoo jaartiin gaariin akkana jee alaa dhaggeeffatee gidee hundaa hadiisa saniin mataa keessa hadiisa jaartiin gaariidhaa saniin mataa keessa tumuu hin qabu. Inninis isiinilleen akkasuma jaarsi gaariin akkana jettee hadiisa jaarsa gaariitiin isa mataa keessa tumuu hin qabdu jechuudha. Ifiif ta'e ati dura dursoo waan walirraa barbaadamu san namni
osonii fi waan jaarsi gaariin akkana jaartiin gaariin akkana jee namuu walirraa barbaadu khabiraa kaani quba dhiibu sani ifitti as garagalchii shari'aan طوبى جيبر ارجما ربي صلى الله عليه وسلم من شغله عيبه عن عيوب الناس نمني ماس رمتكم ملكاو نمتكو يو بيته بلتي غيستي ومهند غيستو اي بي اكمين كبجي يرو هدو نمني افقرت وجو اي بي نما قرتو متي اكز جچون منكر جرو را اس جچو مي بخ ركو جرتو سن سراو قبدي امو يرو هدو باتني فتي بسمله نمتي نبسني بلتي غيستيس ولتي بسو رجالا افتي ابسي ان ركنا اكمين قبا وانجو خناتو تولين ساف الله سبب ذا وان تيف جتا خن وان كجتا وان تيف الموني ارغنمون ارغن نبي يوفتني ميتمتي هو ولين تاني انيس نجالتا سنمر راي اچتي ارغم تجي اسوجي بيكسو انجو اسينس نجالتي اچتي ارغمون قبدو اني نرا ميتمتي خن هنداو ميدا اكميتو جرا وني سمركنويته تسغبيدا ولين تاني ولا منسيسني خرا اكر سدا رجالو سن استخارة اللي سلاتني يجو يا ربي وان الرجال علمه في نوف اللي رفل جاني هو مريد عنك جيسن ركوهن قبضو يجو تن ديبسان سيتستان وفكات كما براتين دالمي أوجه القبته نما دكاتو دبر لما يجون دبرتي لما إيسه انت لا علماتي في علم علمات إيسه دوئه كبينيا إسان كن كبينيا إسا خنا كبينيا إني إيسه خنا كم الدانغو تتن كما كل لما إيسه تي دوئه كما كنا لما متي مليانا كنا لما جين مليانا كنا لما يسيو خدو تاتي نمنهن أكمتي إسان كنا الدانغ جيف دبرتي لما إلمان دلا لما ديس إلمان برانكابو خديراتس هنكابو نمني تو كويتو نمني إسدالو هنجرو مال دبرتي لما مچو دلا لما في مال ملي انت لا علم إساتي في علم إساتو جر isaan kun qabeenya isaa kana miliyoona 10 haa ta'u qarchi 10 haa ta'u akkamii addaan qooddatanii bika kanatti gaafiin tun waan dhaalmiyaa wajji wal qabata dhaalmiyaa wajjiin ilmiin dhaalmiyaa ilmii dura fuudhamtu jechuudha namni hedduun hin beeku dhaalmiyaa kuni murtii shari'aadhaa tan nama du'e wajji walirra raatu wanni kun waan yeroo ilmii dura fuudhamtu jechuudha alaamaa qiyaamaarraa namni hanqa wallaalee jaahilu makkasaanii khawaan dhaalmiyaa akka itti addaan nama baasu bira dhaqanii sun fatwaa jalloo godhee fi jallina irra jallina dabaluufitti jedhan jechuudha. Adallu kala dallu waa adallu je jallaan numa jallisa malee hin diriirsu jallaa keessa diriiraa barbaaduun ifiifuu jallina. Wanni kuni akkamii addaan bahuu qabdi ta duraati gaafii kana gaafachuu fi gaafiin tun waan du'ee waan hedduullee jechuudha. jajjabaachuu qabu namni waa'ee dhaalmiyaati wajjin qabdan manni maalli jira jechuudha shari'aan adda baastee jirti jechuudha heera jechuudha shari'uma jechuun waan biraatii mi bar shari'aa jechuun waan ija guduunfatanii akkana hordofan osoo hin ta'in waan addaan nama baasu heera ittiin bulmaata nama laa ilaaha illallah jee barbaannaan jechuudha ni jira kunoo osoo gara biraan deemne gara bikka biraan deemne dura maal naan jetti shari'aan xiyyettee gama shari'aadhaa dhuftee saniin kunoo akka manguddummaatti addaan si baaste jechuudha laaftumatti osoo karaa biraa dheeyitee ifi wareessin shari'aan akka itti adda baastu intalti lameen duutee intalti lameen nama du'ee dubra lama qaba jechuun dubartii lama dhiisee du'e jechuun intala isaa lama dhiise intalti isaa lameen qabeenya isaa kanarraa lama irra sadaffaa fudhatan sulusaan jaaniin الثلثان ربي دبته القرآن خد الثلثان جاني ثلثان جتون ثلث لما تكر سدفا إذا تكر سدفا جتون ثلث لما جتون لما ير سدفا هذا فرتن انتلتي علماتي في علمي علماتو انتلتي علمات لا علمي علمات جرات شباتي تكر رجافا فرت تكر رجافا سنو درا أميجرا سلاني في دبرتي لما تو باتة علمي نس برا جرات شباتي علمي أي ilmi ilmaatis jiraachuu baate isin silaa takka irra jaaffaa fudhate arra dubartii lama waan taateef isin silaa gonkumaa hin dhaaltu intalti ilmaa intalti isaa jechuun intalti inni dhalee lama waan jirtuuf intalti ilma isaa hin dhaaltu silaarra silaa isaan lama ta'uu baatee takka taate takka irra jaaffaadha takmilatan lisulusayn jaan sulusa lameen guutuudhaaf fudhatte jechuun taan nisfii fudhatti nisfii ida'uun jechuun nisfii jechuun cinaadha cinaa ida'uun takka irra jaaffaan takmilatan lisulusayn tahaa takmilatan lisulusayn saniif jecha silaa maal fudhatti isin
takka irra jaaffaa fudhatti arra garuu akkasii miti inni kan dhiise dubra lama dhalaa lama waan dhiiseef jecha intalti ilma isaa silaa mucaan ilmi ilma isaa jiraachuu baate waa takka hin dhaaltu irra sulusayniin dhumee jira waan ta'eef jecha dubri lama waan jiruuf qasaa ammoo ilmaa jiraami inni kun qarii mubaarak jaaniin ilmaa jiraami kun asabaadha asabaa jechuun eegaa intalti nama du'ee lameen lama irra sadaffaa fudhatanii maaliif dabarti waan hafe guututti isaa fudhatu isiinis isaa wajjiin irra maal taate asabaa taate jechuudha qabeenyaaf fakkeenyaaf miliyoona 12 dhiisee du'e yoo jenne miliyoona 12 sanirraa miliyoona 12 saniif lama irra sadaffaa miliyoona 12 meeqa taate jechuudha takka irra sadaffaa meeqa jechuudha miliyoona 12 yoonii fi sadii foggaa irra meeqa dhaqa afurii dhaqa jechuudha sadeen san meeqa jira lamaa jira saddeetta jechuudha lama irra sadaffaa miliyoona 12 meeqa taate jechuudha miliyoona 8 miliyoona 8 dubra isaa fudhata jechuudha intala isaa lameen dubra isaa lameen kan inni dhale saniitu miliyoona 8 fudhata meeqaatu irraa hafe miliyoona 12 irraa miliyoona 4tu hafe miliyoonni 4 eenyu fudhata intala ilma isaatii fi ilma isaatu fudhata haala kanaanii dhaalmiya isaaniillee shari'aan addaan baastee jirti jechuudha haala kanaan jechuudha isaan kan fudhatan asabaa jaaniin waan hafe isaaniif fudhata خان أمو لما إرّا صدفة فرتا ثلثين خان جنون هذا خانة ها جتولا سنيف غافين علمي العلميات وجو وللرات خون غافي الدمات جو قبضو نمني برالين الدميسا غافت وان جرات جو قبو إسلام خيستي ونخون أكوان دو الجروتك خرسني تجدي مجرتي علمين تون علمي جبات جو قبضو علم الفرائض جانين جتولا علم الفرائض نصف العلم جير كمان ربي إنا علمي إسلامات جيتون هيرا إسلاما خنا ولا بكلمة يوباسني أكوان إنان لالمتي علمين لالمياتون مالي فككستي سام فولدورا في خيرات بنوتا أسمان غافين تين ديبسان غافين ياتي استنا فكاتي غرا سيناداتي هوغاتي دبرو سينان أران تناتيس غوتا أجايبا غوتا يوخان جنرالا جنامو غوتا يوخان جنرالا صحابادا أجايبا يجو إيه يديرو إنخون نما ربين سببا إساتي آيات كل أفرفات سورة لقمان خيس جرتو ربين سببا إساتي بوسي أين يديرو إنخن قول نخن قوتا جايبا أين جنان سعد بن أبي وقاص أي سمن إرقما ربي خيسا دوا مماس خن إرقما ربي ماسيس إسان جي مال جين إرقما ربي ارمي سعد ارمي فداك أبي وأمي تكا إرقما ربي جتخنا نما براتي في الجنة خن أبا إساتي في أمة إساتي سولك أبيب أبان كيا في أمان تيتيس فداء أمان تيات فداء خي هاتو درب يا سادين ويالو لا أهد نما جايبا خن دربنا دربتي بكم التعلامة سندو يجودا يو إجاجيس إجم يو متى جيس متم نما أكسي علامة أكسي كم سعد بن أبي وقاص غوتا جايبا أصو درجو مناما جايبا أركي هوكا إسلامه إسلام ما خيستي سهالة كمتي ربنا كجرسيس إسلام ما في خلاص مارت تكتفيد سعدتو نما هاتي ساتيس جنا كون يادو أدي ما تادي ماله يو إسلام مرة غرقل تقول نيندو آياته سببا سات ربنا آيات بوسي آيات تنبوسي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون آيات سورة لقمان آيات خلق رفا سببا سعد بن أبي وقاص تبوته سببا إسات تبوته waa'ee haadha irraa dubbatti haadhaaf gizee haati isaa ta mushrikaa san an qoonqoon nyaadhu bishaanii sin dhugu yoo ati amantii tanarraa gara amantii tiyya duraanii jechuudha sanamuma gabbaruu san sanama 300 san jechuudha ifuma achatu tolchanii sanamas gabbaran sani deebite malee qoonqoon nyaadhu jettee rabbiin aayat sana buuse Sa'ad bin Abi Waqqaas hoggaa gara qissaa isaa dhufnu Sa'ad bin Abi Waqqaas dargaggoo ajaa'ibaa ijoollummaa isaarraa osoo umriin isaa jechuudha ijoolleedhaa yeroo silaa ijoolleen taphaaf gammaddu tapha adda addaatti hawwatu wanni inni itti hawwatu ture xiyyaa darbuudhaafi xiyyaa kana tolchuu qawsii xiyyaa keessatti darban kana tolfachuu fi waan adda addaa
nama akka waan addaa takkaaf qophaa'u jiru joollummaa masaatu nama akkasii ture. Leenjii akkaataa meeshaa lolaa jechuudha. Mi'a lolaa kanarratti tadriib jaaniin. Leenjiin inni qabu leenjii mi'a lolaati wajjin walirra raatu. Waan kanaan nama addaa ture jechuudha. Xiyyaa darbuudhaanis ammas addaa xiyyaa gaafa sanitti meeshaan lolaa beekamtuun jirtu xiyyaadha. Kanarratti nama ababee kanaan guddate yeroo silaa ijoollee waan biraatiif hawwu inni tapha isaa san hawwii ijoollummaadhaa san leenjii akkanaa tana keessa nama dabarse Sa'ad bin Abi Waqqaas jechuun. Garuu hoggaanii fi inni toora umrii isaarraayis amata 17 kana Rabbiin manaama addaa tokko isa agarsiise. Sa'ad bin Abi Waqqaas manaama akkam Rabbiin isa agarsiise. Osoo hirriibaan rafu jiruuti dukkana ajaa'ibaa dukkana keessa isaa garagaggalu. Dukkana kaleette zulumaatun fawqa zulumaat dukkanarraa dukkana adda dukkana wal gubbaa jirtu karaa itti bahu wallaalee gamanaas osoo deemu ji'a addaa tokko arge jechuudha. Ji'a arge hoggaa ji'a kana arku fiigaa dukkana tana keessaa bahuudhaaf gara ji'a san gisee deemu kuno ji'a san bikka ji'a sanitti isa dura nama meeqaa jira nama 4 jira. Eenyu Zayd bin Haarithaa fi Sayyidina Ali bin Abi Talib Abu Bakr Siddiq isaan kanaatutu isa dura jira bakka ji'a san. Hoggaa isaan kana agaru hay min mataa haa hunaa jeen isin yoomirraa as jirtan jeen hoggaa isaan dubbisu hoggaa kana agarru hoggaa haala san argu hirriiba keessaa gisee dammaqu maal dhagee bar Muhammad sallallahu alaihi wasallam gara islaamummaa dhooysaadhaan yaamu jira yeroo san yeroo islaamummaa dhooysaadhaan gara islaamummaa ergamaan rabbii yaamu jiru sallallahu alaihi wasallam hoggaa kana fiigaatuma jechuudha isaanii salaata asrii salaati gara ergamaa rabbii qaceele fiigaa dhaqee islaamee jechuudha. Hoggaa akkuma jeesanitti warri isa dura islaamee jiru jara afran maqaa dheessan isaan sanii dura islaamee jira. Kanarraa inni maal jechuu ture ولذا كثيرا ما يقول مفتخرا اتنبونو تريتشودا مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام ده برغو يا سدي إيغان إسلامي بودا انتاي أني تكس دفايز مسلموتاتي الدنيا تنا رايتودا تكس دفان سلام مسلمني مليون سديتي مليون سديرا توك مليون توك أنا أكيتشودا تيتشو ثلث الإسلام يتشون يا روزا نتي إسلام نما الدنيا رجروه نتي نما ميكا نما سدي قفا يتشودا مالك يو زيدي قبر النير راديس نه أبو بكر سيدنا أبو بكر في إسافي سيدنا علي داوجين يوني في القبر نه ولسعد من كرم النصب سعد ماس نما كستين حسابيس كسبه كم تو حسابه جو ورد مينوتا بكمو مكة حسابتي نما دقيتيس كبن جو ورد قدا حسابه مكة حسابتي سعد سنقفا متماسس أي ثم نرجع ربي إسان رادلته بني زهرة جانين آمنة بنت أي زهرة هاتي إرقم ربيتي صلى الله عليه وسلم بني زهرة أبا داوجين أبا شنفارتي ولتلفن الله إني نس بني زهرة سن كيسابي سعد بن أبي وقاص حتى إرقم ربيتي صلى الله عليه وسلم يروتك إسادي مالو فأركين هل وسوجين تاوجرني دبي أفكزيتهم هذا خالي إنهم بن أيسو مخيا جين فليريني ما إسن الرا أيسو مكانا خنم توقع نغر سجين goota ajaa'ibaa dargaggoo ta'uudhaa wajjinis jeyna namaatiin maas goota ganaamas jeneraala sahabaa lola warri badriitii fi warri lola uxdii fi warri lola bee'atu ridwaanii fi sahabaan gurguddoon keessa jiran keessatti ajajaa waraanaa godhee Umar ibn Khattaabis garaa erguuta. Garuu hoggaanii fi islaamummaa fudhatee islaamummaa fudhachuunsaa fooyyee miti. Fatanaa addaan rabbiin isa fatane. فتنا أجائبا فتنا بعدتشون الفد قال ساد رأيت في إيجا منامتي سن أركي إسلامي بودا جتشود أبا بكر الصديق جري سدورة ريتشود علي زيد بن حارثة علي بن أبي طالب أبا بكر الصديق جرخنا قرو فتنان إسا فتنا أجائبات هقا إسا إسلامي رجيسو هاتي ساتي فمضيت جي مسرعا لا هقا خنا ما جتين هاتي يا سعد جتين ما هذا الدين الذي اعتنقته فصرفك عن دين أمك وأبيك هاتي مال جتين يا سعد يا المخوتين مي أمنتم أكبيتين أمنتم مان أمنتي أبا خيتي في مال خيتي أماتي تيرا سيجرا قال جهون
islaamummaa isaanii mi beeku amantii abbaa giyaatii fi ummaa giyaatii osoo hin tahin waan nama amansiisu waan jiruu ilma namaatiif barbaachisu waan furmaata jiruu ilma namaa hoggaa agarte san tahuu agartee fudhattu malee namni hedduun islaamummaa keessa waan dhalateef gatii islaamummaan beeku gatii islaamummaa namni beeku nama islaamummaan ala dhalatee islaamummaa fudhate jechuudha rakkoo keessa jiru akkasuma islaaminaan alatti jiruun jirtu dukkana wal gubbaa akkuma saat jeessan dukkana keessa isaa yatakhabbatu je dukkana tana keessa deema karaan deema wallaalee je hoggaa kana rabbiin ji'a tokko naa fide je jiini san hoggaa jara sadeen kana biratti arge jechuudha dukkana san keessa jarri ni biratti arge reeytu zayd bin haritha wa ali bin abi talib wa abu bakr siddiq isaan kan arge faqultu lahum mundu mata antum ha huna faqalu sa'a amma bar nutis dufne yero dheertuu miti yeruma dhiyoo das duro dufne jaanin faqultu lahum mundu هقاخنا ثم إني لما طلع النهار هقاقو يانته إسلامي قالوا فمضيت مسرعا وأما أمي حادثة مال جتين أما مي أمنتم ما نتفرتتون تنوات كمي هقاخنا ما جتين والله لا تدعن جتين والله جتين سيفين كخط جتين وان أمنتي فرتتنا ديستو هنك ديستو تيتون أمنتي هارية ديستو أو لا أكل ولا أشرب حتى أموت هنيادو هندوغ هنكا دوت جتين أبتما an hanqaan du'utti ni sin nyaadhu ni sin dhugu yookaan ati amantii haarii fudhatte tana dhiisu sanama keenya san sanama gabbaru jechuudha sanama rabbi jaanii gabbaran san waan harka isaaniitiin tolchan san gabbaru deebi'u yookaan ammoo ani hin nyaadhu hin dhugu hanqaan du'utti jetteen hoggaa haati kana jettuun dubbiin tun dubbii jabduudha nama hedduu haadhaaf tolu ture fayyatafaxxara jeen fode du'eetumaan onneen tee ati jechuudha booda akka taatu wallaaltee haa onneen teessu dhootu saniin haati inni amantii haarii fudhateeti haati isaa qoonqoo diddee duute jedhanii haa namnilleen si aybeeysu haa si qeenya sanii of waaduka husna lalayya ammaas gadda sirraa hin baane jechuudha an akkasitti sababaa keetiin du'ee gadda sirraa hin baane dhiisee du'aa itteen yoo ati amantii tana dhiisu wayaakuluka nadamu amma jeen sheenaan haa si nyaattu jetteen an sirraa du'ee على فعلتك التي فعلت وانا تدليت خنرت وتعيرك الناس بهذا ابد الدهر اما تغوت عمري تغوتو نمني هند سنيني مارس غدا سنيني غدي ونداو قبسك غدي ونداو سنين حسدرن ابد الدهر جتون هنك جرو تغوتو سنيني س غلغلي ستين اي ان قونقو ديسه نياتا ديسه سببا خيتيف جت سببات امنتي تنفدچوتين ان نياتا ديسه دوئي ايغان دوئي atis haatiti yakkana sababa khiyaan duutette gadda sirraan baane gaddite namni hundinuu siillee eeybeeysanii jechuudha si ati akkana bar khonkaa haatisa akkana duute jaani haa namni hundi si dubbatu jette hoggaa kana yaa ummaa laa tafaali yaa ummaa jeen amma yaa harmeetoo yaa haadhatiya hin godhin kaa kana jeen فأنا لا أدعو ديني لأي شيء قالوا جينا أمنتيتي جين وأن تكافن ديسو خنان قولين كاجين نخرت لكنها مضت إسينيس وعد سنت أكما يتسنقوتت فاجتنبت الطعام نادا في لقاتي ديست قويا ديرا داف ومكثت أياما قويا ديرا ديستجو لا تأكل ولا تشرب هنيات تندويدو قام نسيك التي هقتتجونا دعا في جروء الدوجرتجو ووحن أمها لفين سيونتي مالتا تجو قرفايتي هدو ميدم تجو سببا غدا ميدم تي قام نسيونتي هم نتسيونتي راديمتي هكذا إذا كان جرتو خانة تدفيت قال يرو لا يرو تيجو يرو لا يرو تيجو فجعلت هذه ساعة بعد ساعة أسألها هاقومكم من يأتي جروسي لبوسي تنبر أرتو جيتين التدفي قافل من طعام وقليل من شراب فطعب ذلك أشد لبا أما اللي كسمت ديك خطيتو هنكان دوتته ألا تأكل ولا تشرب حتى تموت هنكا دوتو أو تضيع ديني هكا حالا خان أركم ممال جين عند ذلك فقلت لا يا أمه جين يا أمه جين هكان سيهمام جين هكان سيهمام جين إني جن على شدة حبي لك جين هدون سجالة جين كرو أكمان سجالة بسنتين لا شد حبل جاللان سيكا بسنرة ولكن جين والله جاللان سيكا بسنرة أنا لا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله جاللان سيكا بسنرة الله ربي في جان الرجال الجين وأشد حبا لرسول الله رسول ربي تين الرجال الجين جالرتي سنرة هدون سجالة الجين قروا مو سر يجون جالرتا الله ورسوله في رسول الله سر رجال الدجال
سنيف ربي القرآن كسد دبته والذين آمنوا أشد حبا لله ورّي ربي تأمني جهلت إسار ربي في قبل أشد حبا لله